Yes, ngayo nguko rero turagarutse turi mu masaha ya nimugoroba ni amakuru agezweho arebana n'umutekano politike na diplomasi tugiye kuba tubapdatinga tubabwira uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye ariko murabizi ko twibanda mu gihugu cy'u Burundi bikomeje gukomera bikomeje kuba ibindi witwa General Neva mu mazi abira tugiye kubabwira zimwe muri operation zimaze gukorwa igitega ni operation navuga yuko zari zikomeye cyane ariko n'ubundi zikaza gusiga ibintu bikomeje kugenda nabi mu gihugu cy'u Burundi mu gihe hari kwikangwa yuko isaha ku isaha Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora guterwa coup d'etat na bamwe mu bayobozi bakomeye mu gihugu cy'u Burundi aho ngaho agakemangwa abarimo ba General de Prime Niyongabo ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye bakomakomeye hari amakuru yamaze kujya hanze yambushi ikomeye cyane uyu mugabo yaratezwe n'ubundi ku muhanda Gitega Bujumbura ariko Imana ikaza gukinga akaboko turaza kubyinjiramo tubabwire byinshi ku bigendanye n'imitego mitindi mishibuka rwose uwitwa Reverien Ndikuriyo n'ubundi akomeje gutega General Neva cyangwa se perezida w'igihugu cy'u Burundi tubabwire uko bihagaze turaza kubikomosaho ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano politike na diplomasi muraza kunyimira turebere hamwe byinshi bigiye bitandukanye hari amakuru mu kanya gato gashize amaze kutugeraho ni amakuru arimo agenda aturuka mu bice byano muri teritwari ya Uvira ngo ni ku gice cy'i Burundi i Burundi hari guturuka ingabo nyinshi ndetse kandi muri uku kuba hari guturuka ingabo nyinshi ubwoba bwamaze kuba bwishi muri CNDD FDD ndetse abenshi bari kwibaza ku witwa General Neva ese biraza kugenda bite kuko ari kohereza abasirikare benshi kugeza amaginga ya batagira umubare ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abenshi bakavuga bati se mu gihe abasirikare baza kuba boherezwe ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igihugu cy'u Burundi aho cyo ntago cyaba kiri mu bibazo bikomeye cyane gidashobora kuza kwikuramo ni zimwe mu nkuru zikomeje kugenda zicicikana ni ku mutekano politike na diplomasi ku rwego mpuzamahanga turaza gukomeza kugenda dukurikirana tukareba uko situation ihagaze turaza kubabwira byinshi by'amakuru agezweho nyamuneka kuko ibintu bikomeje gukomera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Uvira ibintu bikomeje kuba ibindi turaza kuba byose tubikomoso tubiva imuzi n'umuzingo ariko hagati aho nyemera nkubwire yuko mu kanya gato gashize hamaze guteranira inama by'umwihariko n'inama idasanzwe iteraniye Gitega ikaba ari inama ikomeye cyane ni inama navuga yuko nyamuneka yibanzemo byinshi bigiye bitandukanye ni inama by'umwihariko yari irimo abayobozi bagiye batandukanye bo muri CNDD FDD ni inama by'umwihariko navuga yuko rero nyamuneka yari irimo byinshi bigiye bitandukanye ariko iza kurangira aba bagabo batayemeje n'ubundi iza kurangira by'umwihariko nta kintu na kimwe kivugiyemo kizima gusa iyi nama ahanini kugaruka ku bijyanye no kuba witwa General Neva aconze n'abashobora guterwa coup d'etat kongerwa kw'abasirikare mu bice bigiye bitandukanye ugasanga nyine ibyo nibyo bintu bikomeje kugenda bigarukwaho muri rusange ngira ngo turaza no kugomya tubikurikirane kuko igihugu cy'u Burundi ni igihugu cyamaze kuba gikazwamo umutekano kuri radio na televiziyo umutekano wamaze kuba wongerwa abasirikare benshi bari koroherezwa amakuru nagiye atandukanye bikagaragaza yuko rero mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi umutekano utameze neza kuko mu kanya gato gashize babohereje yitwa Coline Mujejuru Coline Murangara Coline Yatongo ndetse no mu gisagara cya Bujumbura byose rero ni bimwe mu biri kugenda bigaragaza yuko ivumbi rishobora kuza kuba ryagira gute kuba ryatumuka muri rusange ikindi kintu gikomeje kugenda by'umwihariko kigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba nuko kugeza amaginga ya akomeje kugenda nkurikirana amakuru by'umwihariko arimo agenda aturuka mu makuru nagiye atandukanye ndetse no ku kibuga cy'indege kuri radio na televiziyo umva ibyo bice byose birimo biragenda bishyirwamo ingabo ku ruhando mpuzamahanga bikaba bigaragaza neza yuko rero igisirikare by'umwihariko cya Red Tabara nacyo ngo mu gihugu cy'u Burundi cyaba cyiteguye kuza gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo umutekano uboneke kuko cyagaragaje neza ko kigomba gusubira mu gihugu cy'u Burundi ibintu
bitakimeze nk'uku nguku bimeze, ibintu byaramaze kujya ku murongo. Ni nayo mpamvu rero igihugu cy'u Burundi kimaze iminsi n'igihe kinini kikanga kivuga kiti ese mu gihe twaba twashwemo biraza kugenda bite, ko turaza kwatakwa na benshi kuko tumaze kugira abanzi benshi. Ibyo ni ibintu byagiye bigaragara, ariko kandi nanone ku rundi ruhande kandi imibare y'abakatiwe igihano cy'urupfu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kwiyongera. Si ibyo gusa kandi turaza no kuba tubabwira amakuru ajyanye n'ibiri kubera ku mupaka w'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza byose kubikomozaho gatanu kuri gatanu. Turaza kwinjira mu makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diporomasi muri tayari rero, kugira ngo aya makuru tuze kuba tuyinjiranamo mu buryo navuga ko bwihuse cyane, kuko ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa ariko kandi binatangazwa. Tugiye kuba dukomosaho, muraza no kunyemera turebere hamwe ibijyanye n'imirwano uko bihagaze. Turaza nabyo kubyinjiramo tubive imuzi n'umuzingo. Turaza kurebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga mu buryo bwihuse cyane. Tudatinze rero reka twinjire mu makuru nyirizina, duhere ku nama idasanzwe mu kanya gato gashize imaze guteranira muri Palais des Nations. Ikaba ari inama yigaga kuri byinshi bigiye bitandukanye. Ni inama ubona yuko ishobora no kuza gutuma nyamuneka ibintu bihinduye isura, kuko ari inama irimo iragenda igaragaramo byinshi bigiye bitandukanye, birimo no kuba tuvugana nyamuneka ibintu byamaze guhindura isura mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko bya hano i Bujumbura mu mujyi indani rwagati. Icyitwa ingabo ku munsi w'ejo nababwiraga yuko zikomeje kwiyongera ku bwinshi, ariko kandi si ibyo gusa kuko hari n'andi makuru yamaze kujya hanze yemeza yuko tuvugana mu bice bigiye bitandukanye byose by'u Burundi harimo haragenda humvikanamo umwuka utari mwiza, kuko harimo haragenda humvikanamo amasasu nka Bujumbura. Amasasu akomeje kuba amasasu, ariko kandi rwose si na Bujumbura honyine kuko no mu bindi bice bigiye bitandukanye naho urugamba rukomeje gukomeza kandi rukomeje kugenda rufata indi ntera. Ni na zimwe mu nkuru zikomeye turaza kuba dukomozaho tuva imuzi n'imuzingo. Ariko kandi nyamuneka nyemera nkubwire yuko nubwo ibintu bikomeje kugenda bihindura isura mu gihugu cy'u Burundi, inama ni nako zikomeje guterana. Izi nama rero zikaba zirimo ziga ku bijyanye by'umwihariko no kuba igihugu cy'u Burundi gishobora kuza kwisanga mu kaga gakomeye mu gihe kidacunze izamu ryacyo. Ubwo harimo kuba gishobora kuza kwatakwa n'abagizi ba nabi, harimo kuba gishobora kuza kwataka n'abantu batari bamenyekana, ariko benshi ngo ni Leta itabara, abandi bakavuga bati nyamara birashoboka kuba M23 yamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi, yagiye gutanga isomo. Ibyo byose ni bimwe mu bintu biri kugenda bigaragara by'umwihariko mu buryo navuga ko bukomeye cyane. Andi makuru rero akomeje kugenda agaragara by'umwihariko ni uko kugeza magingo aya amaze kwakira inkuru idasanzwe y'uko mu gihugu cy'u Burundi uwitwa General de Prime Niyongabo nawe ashobora kuba ari umwe mu bagambanyi bashaka guhirika ubutegetsi bw'uwitwa General Neva, kugira ngo nawe abone ubutegetsi bwo kuyobora igihugu cy'u Burundi, kuko murabizi yuko uyu nawe yagiyeho asa nk'uwivuganye uwitwa Nkurunziza kugira ngo abone ubutegetsi muri rusange. Ibi rero ugasanga ni nabyo bintu bikomeje guteza impungenge ndetse n'ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ariko kandi umuyobozi w'ubutumwa bw'amahoro k'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO, James Swani, yasuye abarwanyi b'umutwe wa FDLR bari mu nzira yo gushyira intwaro hasi bagatahuka mu Rwanda, basaba gukomereza kuri uwo mwanzuro yise intambwe ikomeye igana ku mahoro arambye. Uruzinduko rero rwabereye mu kigo cya MONUSCO gishinzwe kwakira abarambitse intwaro hasi, giherereye Bambiro muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu mibare rero nyayo imyirondoro y'abarwanyi yatangajwe ku mugaragaro, ariko MONUSCO yemeza ko ari kumwe n'imiryango mpuzamahanga barimo abagore ndetse n'abana. Nyuma y'ibiganiro rero yagiranye nabo, James Swani yashimangiye ko ikibazo cya FDLR kiri mu by'ingenzi cyihutirwa kuri MONUSCO ndetse no ku rwego mpuzamahanga, hanasaba ko abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagira uruhare mu gushaka igisubizo kirambye cy'umutekano. Ibyo ni bimwe mu bikomeje kugenda bigaragara. Yagize ati ku buyobozi bwa FDLR
iri kuva mu mashyamba mu gucyura impunzi biteguye gutaha mu gihugu cyabo. Ndashimangira ko ari ikibazo cyihutirwa kuri MONUSCO w'umuryango mpuzamahanga kandi byanashimangiwe n'imyanzuro y'akanama. niyumvira yuko ari ibintu byiza byo gushima kubona M23 imaze gutahura yuko bijya biganiro by'idoha ari ibiganiro bya baringa ari ibiganiro byo kuyitega imitego kuko urebye ibyo AFC M23 imaze gukora cyane cyane tuvuze nko kurekura ibice bimwe bimwe warikare no kutabandanya yifatira ibice no kurekura imfungwa nyinshi zari zafashwe ku ruhande rwa coalition harimo n'abamercenaires bari bafashe n'abandi bakozi bose bakorera leta ya Congo mu bice bya East Congo bashoboye kuva muri Goma bakagenda amahoro kugera Kinshasa. Niyumvira yuko AFC M23 yari yerekanye umutima yuko yifuza ibiganiro kandi yuko amakimbirane yokemuka biciye mu biganiro. Ariko urebye ku ruhande rwa leta ya Congo ni nta kintu na kimwe irigera ikora. Twovuga nk'ibyo kurekura imfungwa murazi ko itabikozwa. Murazi yuko abenshi muri barya bayoboye AFC M23 ari krebe y'abantu baciriwe urubanza rwo gupfa. Ibyo rero ni ibintu bikomeye kuko amasezerano yoyo arashobora gusinywa ariko ugaca usanga ubutungane cyangwa ubucamanza bubereye intambamyi ziriya ndongozi zose za AFC M23 kubandanya bakora politiki. Cyo gituma ibyari bikenewe ubwa mbere nanone AFC M23 yagomba kwemera kuganira na leta ya Congo mu gihe bamaze kubakura ku PHI n'izo manza bashizweho, kuko mu gihe AFC M23 leta yemeye kuganira nabo ni nkaho ibimaze kwemera yuko ibyo baganira bifite ishingiro. Nimba rero ibyo baganira bifite ishingiro bishobora kumvirizwa n'amahanga bikumvirizwa n'iyo leta nyene, leta igomba rero gukuraho biriya byose byari byatumye ishirako imanza, ishirako amazina y'iterabwoba indongozi z'uyo mugwi, ariko kandi n'abandi bose bagirizwa yuko bifatikanije na AFC M23 ntabwo bosubira guharurwaho ibyaha mu gihe leta imaze kwemera kwicarana nabo. Icyo gituma biboneka ko urugendo rwa leta ya Kinshasa mu biganiro ari urugendo rwa baringa rw'ibinyoma rwo kubesha rwo kugomba kubata mu mugozi mu mitego ngo bazisange ahantu badashobora kwinyagambura. AFC M23 imaze kwemera byinshi kandi ikabishira no mu ngiro, ariko urebye ku ruhande rwa Kinshasa nta kintu na kimwe cerekana yuko banafite uyu mutima, usibye ahubwo ko baguma bagaragaza ibimenyetso byo gutegura intambara no gukomeza kagatima kukumva ko byashoboka ko bashobora kwihindukiza AFC M23 bakayitsinda bakoresheje umuheto. Icyo gituma leta ya Kinshasa ikomeza ishora amafaranga menshi kugura ibigwanisho muri ba mercenaires ndetse no kwiruka mu bindi bihugu bishobora kuyifasha mu bigaragara canke mwibanga. Rero mwabona yuko ari byiza yuko kumbure AFC M23 izoteba igatahura yuko ibiganiro na Tshisekedi ari umuyaga, ari ibintu bitokunda. Rero nkumva yuko ahubwo AFC M23 ikwiye gukomeza kubaka igihagararo cyayo mu kwagura ubutaka.
na cyane cyane mu gihe itarafata mu ntoke Kivu yose ya ruguru n'iyepfo kugira ngo ishobore gukingira abantu batotezwa, abantu bicwa bahowe uko baremwe. Niyumvira yuko itokumva yuko iragira igihagararo n'imbaraga zo kwicarana na leta ya Kinshasa. Nkabona yuko ahubwo ibyiza ari uko AFC M23 imaze kwibika ko izi ntara za Kivu zose, noneho ibiganiro bitoba ari iby'uko ingabo za leta za Wazalendo za FDLR za nde zogaruka muri izo ntara, ahubwo ibiganiro byoshingira uburyo ico gice cya Kivu casinzikaye imyaka 30 iraheze cyo kwigenga, ariko bitabujije yuko bashobora guhurira muri leta, muri federation canke uko bashobora kubyita Etats-Unis, hanyuma bakagira ubumwe, ndetse ubwo bumwe boshobora kubwagura ahubwo bukaba ihuriro ry'ibihugu bya East Africa byose, canke iyindi migwi regional, kuko tubona turi muri politike ya globalisation yuko ibihugu bigenda byishira hamwe kugira bigire imbaraga mu bijanye no kurinda umutekano no mu byo ubutunzi. Iyumvira ko ari muri ivyo vyumviro gusa AFC M23 bakwiye guhurira na guverinoma ya Congo na y'ahandi Tazini n'ibindi bihugu za Katare, bariya bo bigombera inyungu mu by'ubutunzi, kandi bundi ibyo bihugu inyungu mu by'ubutunzi ntabwo bo bibura, bo biganira n'ico gice ca leta ya Congo, bakaganira bakabyumvikana mu bice bagenzura barimwo, bakagirana amasezerano, ariko mu bice AFC M23 nayo imaze kwibikako ivyo bihugu nabyo bikagiranira amasezerano. Nkiyumvira yuko muri ico gihe abantu bose boshobora kubona inyungu, kuko mu buryo y'amasezerano abaye Kinshasa n'ubundi ibi bice bya Kivu biri muri East Congo canke iziriya za Ituri bizoshishikara kwibagirwa no kutitabwaho mu bijanye n'iterambere canke umutekano. Urumva nta mpinduka n'imwe ishobora kuhaba mu gihe hatoba uburyo bwo kurongora Congo mu buryo bwa federalism canke Etats-Unis. Ngiyumvira yuko aho ariho AFC M23 ikwiye gutsimbarara, na ivyo gufatanya n'igisirikare ca Congo, kuvanga igisirikare, gusangira ubuyobozi muri administration. Nibaza yuko AFC M23 ibona yuko Uganda yifatanya na FARDC n'iriya yindi migwi yo muri Congo, urabona ko atampinduka ihari, kandi imyaka yose u Rwanda rwasinyiraniye mu bufatanye na Congo n'igisirikare ca Congo kugarukana amahoro, gutuza za FDLR, barabona yuko ataco byashitseko. Rero nkabona yuko ayo masomo yabaye hagati y'amasezerano y'ubufatanye bwa FARDC na RDF canke na UPDF na FARDC, urabona ko atamusanguro byashoboye gushika ko gukemura ikibazo mu buryo bwa burundu. Niyumvira rero n'ayo masezerano yaduha yuko bucanga bakagira igisirikare kimwe, ni hahandi nyene, kuko n'ubundi erega abasirikare ba AFC M23 kubera ari bake, n'ubundi influence yabo yobange mu kugira ibyo bahinduye muri discipline canke mu itunganywa ry'igisirikare ca Congo. Niyumvira rero yuko ibyaduha bitobasamaza, ahubwo bushishikara igikorwa bihaye cyo gutabara ibice bikibangamiwe n'umutekano muke, ibice bikibangamiwe n'ubukene n'intwaro mbi, akaba ari byo bihutira cyane cyane gutabara. Nico nagomba kuvuga
nayo ubundi by'ibyo biganiro biraboneka yuko umwimbu wabyo atawo. Nibyo nagomba kuvuga muri make mfatiye ku biriko